Ko je sljedeći? Hajde! Hoćete reći kako nitko nije za prijateljski dvoboj? Ne bojite se valjda ovoga! To su samo slagovi! Pogrešno! To nisu samo slagovi, to su zlodusi. Pa, nije li to novi Shane dolazi u pomoć? Pitao sam se kad ćeš se pojaviti. Ti zlodusi ovdje nisu dobrodošli, a nisi ni ti. 4 protiv 1. Nije baš pošteno. Sva pravila su prestala vrijediti kada si se zakleo na odanost doktoru Blacku, Sisi. Onda ćemo morati poravnati šanse. A zatim ću sravnati svih 4. Zadnji put te pitam, hoćeš li tiho otići ili će ovo biti glasno? Zaista? Pusti ga, Trixie. Još otkriva kako biti junak. Uvalili ste se preko glave! Pokušajte je ne izgubiti! Manja prepreka. Ništa strašno. Jeste vidjeli kakve pojačivače ima? A ispaljuje zloduhe. Ne možemo se mjeriti s time. Da, mali. Jedini si se ti susreo sa zloduhom, ali nije dobro prošlo, jel se sjećaš? Ako me želiš nabrijati na borbu, ne uspijeva ti baš. Ali bez brige, imam ideju. Smijem? Samo daj! Eli, to je samo floper smrdljivac. Beskoristan je protiv zloduha. U tome i je fora. Baš zato će ovo biti neočekivano. Ovo je tako pogrešno. I glupo! Morao si znati kako ću uzvratiti paljbu. A to je i bio plan. Koliko ja vidim, imaš 2 izbora. Ispaliti jeftin pogodak na mene. U tom će slučaju moj prijatelj otvoriti vatru. Ili ćeš otići. Što ćeš odabrati? Pametan potez, mali. Znaš da ćeš smrdjeti tjednima. Isplatilo se. Pričaj u svoje ime. Nekada si bio poštivani borac s slagovima. Što ti se dogodilo? Vidio sam priliku i iskoristio sam je. I nisam jedini koji se pridružio doktoru Blacku. Možda se vratio novi Shane, ali nećeš moći ništa napraviti protiv doktora Blacka i njegovih zloduha. Oj, da, kako ti se sviđa Shaneovo skrovište? Smjestio si se? Na što točno ciljaš, Sisi? Ništa. No, dok sam ja zabavljao ove uzorne građane, nekoliko je mojih suradnika preuređivalo za tebe. Shvati to kao dar za useljenje od onog koji mi je dao ovo. Skrovište! Ovo uopće nije fora!
Ja, dobre vijesti! Pošteđena je moja zbirka staklenih figurica! Zaklinjem se na osvetu! Odmah! Dr. Black je napravio ovo kako bi nam poslao poruku. Naučit će kako Shaneov tim nije tako lako zastrašiti. I kakav je plan? Poslaćemo Blacku svoju poruku. Ali, prvo moramo vratiti izgubljeno. Znate što to znači? Mi idemo kod Bartona i Spinksa. Wow, ne znam odakle uopće početi. Baš tako, oni imaju sve. Od namještaja do nadogradnje za ispaljivače. Možeš čak dobiti dijelove za meka zvijer. Kord, ti si stručnjak za opremu. Možeš li naći sve što su nam uništili? Definitivno. Ovo bi trebalo biti dosta. Zamjena za sve što smo izgubili, plus nekoliko poboljšanja. Znate, kako bi se naša poruka čula? Imam jedno pitanje. Imamo li dovoljno zlata za sve ovo? Ništa zlato, samo slagovi. Imaš dobrih? Nema šanse. Ne kupujemo namirnice, Eli. Ako hoćeš nešto vrijedno, moraš dati nešto vrijedno za uzvrat. Pa onda nam baš ne treba sve ovo, zar ne? Radije bi zadržao slagove. A što je s Blackom? Već je u prednosti zahvaljujući zlodosima. Ne možemo si priuštiti ne imati najbolju opremu. Ali oni čine moj tim. Tek sam ih počeo upoznavati. Viš, lijepo sam ti govorio, nikad se ne smiješ prijateljiti s municijom! Znam koliko ti slagovi znače, Eli, ali nekad ih jednostavno moraš razmijeniti. Svi to radimo. Nisam uopće sretan zbog ovoga. Bio si izvrstan slag, Jules, ali treba nam ta oprema. Wow, bit će dosta. Dogovorili smo se. Kod koga god da završiš, dobro će se brinuti za tebe. Možda se vidimo opet. Čisto sumnjam, ali... Nightmare Ridge. Moramo biti oprezni. Ekipo, razmišljao sam. O tome kako sam krasan bez sumnje. To je bila greška. Sumnjaš u Prontove navigacijske vještine? Daj te čujem. Ma govorim za Julesa. Nismo ga trebali razmijeniti. Daj, to smo već prošli. Hoćeš zaustaviti Blacka? Onda trebaš opremu. A za najbolju opremu se ponekad moraš odreći nekoliko slagova. Moramo se vratiti po njega. Što je njemu s tim njegovim slagovima? Kako misliš da ga nema? Bili smo ovdje prije sat vremena. Što da kažem, otišao je. Ako želiš povrat, imam par flopera. Ne bih. Želim Julesa natrag. Žao mi je, mali. Prodan je. Pokušali smo! Stani malo, Pronto. Taj trgovac nam nešto skriva. I idemo otkriti što. Urata! Bonus! Odmaknite se! Za ovo je potrebna vještina i precizan dodir! Pa to sam i ja mogao! Wow. Sigurno ih je stotine. Što rade ovdje? Ha? Posao ide slabo, ali svejedno imam ovdje prvorazrednih slagova. Snažnih, dobro istreniranih. Baš onakvi kakve i Dr. Black voli. Sve ih ukrcaj. Dr. Black stoji iza ovoga. A možeš se kladit kako namjerava pretvoriti slagove u jezive zloduhe. Da? Pa neću dobiti Julesa. I ni jednog od njih. Hajde. Ššš, izvući ćemo te odavde. Ovo nije tvoje. Tko kaže to? Dr. Black. Pa koliko vidim nije ovdje, a nas je više, a ti si sam. Tko si ti uopće? Zovu me Diablos Nacho. Okej, Nacho. Ovo može završiti na dva načina.
Zašto hvataš moje? O, to je onda bolje. U redu, imaš nas. I što sad? Ne brini, Jules, neću dopustiti da te uzme. Kako možete raditi za doktora Blacka? Kao i mnogo ljudi, mali. Teško mu je reći ne. A i to su samo slagovi. Ti uopće nemaš pojma što on radi s njima, je li tako? I mislim da je bolje da ne znam. Idemo po Julesa i po ostale slagove. Neću dopustiti da ih Black pretvori u zloduhe. Znaš kako to znači odlazak ravno u Blackovu citadelu? Rekli smo da ćemo mu poslati poruku. Sad ćemo je osobno dostaviti. Tko je to? Eli Shane. Trebam doktora Blacka. U redu, pričekaj. U redu, za mnom! Lako je tebi reći. Wow. Evo ga. Gdje je Black? Nedostupan je. Kako ti mogu pomoći? Za početak, hoću natrag svoga slaga. Tražim od vas tako malo u zamjenu za ono što nudim. Vašu odanost i usluge u zamjenu za najjače oružje koje Slagtera ikad vidjela. Ja znam da ste ljudi od akcije, a ne od riječi. Isto kao i ja. Da budem precizniji, prihvatite moć koju vam nudim i pridružite mi se. U redu, ekipo. Izvučemo slagove, misija je uspjela i nestajemo odavde. Problem. Jules nije ovdje. Zakasnili smo. Pa, jesi li uvijek htio biti potrčko ili se to samo tako dogodilo? Okej. Znaš možda kad Black dolazi? Znam da sam ga iznenadio samo se pojavivši ovdje, ali... Naprotiv, baš sam te očekivao. Ne znam kako ću reći Ilaju za Julesa. Ti Ej, stari bok! Uništite ga odmah. Moramo gibat odavdje! Ne bez slagova! Ne, ovako se to radi. Slagovi doktora Blacka, uhvatite ih. Maurice, ostavi nas. Pa, prijeđimo na stvar. Dobro znaš zašto sam te pozvao ovamo, zar ne? Pozvao? Ma sigurno se pozivnica negdje izgubila u pošti. Ali dobio si poruku koju sam ostavio u tvom skrovištu. Nisi li zato ovdje, Eli? Djelomično. Većinom sam ovdje jer hoću natrag svoga slaga. Zaista, tražiš li možda ovo? Jules! Dobro razmisli. Dobra odluka. Pridruži mi se i tvoje u mnogo snažnijem obliku od ovoga u kojem je sada.
tako dobar. Zar si stvarno mislio kako možeš uplesati u moj dom i pobijediti me? Da, ali počinjem željeti imati neke od onih nadogradnji. Wow! Gle! Eli se bori protiv Blakea? Bez fronta? Nije moralo biti ovako. Ali s druge strane, sinovi ponavljaju greške svojih očeva. Dobro, svi smo ovdje. Tvoji prijatelji mogu svjedočiti kraju još jednog Shayna, a oni su sljedeći. Ništa nije bilo ni blizu pogodku, ali znam kako ti možeš više. Previše se pouzdaješ u svoje slagove. Taj Infernus ti ne može pomoći. Hoće se kladiti. Moramo otići odavde, Burpi. Pokaži mu što možeš. Wow, vatreni zid. To bi moglo upaliti. Mislim da si dokazao svoje, mali. Sad bi mogli otići. Nemam ništa protiv. Natrag, s druge strane. Ne, pusti ih. Shvatio je poruku. Eli i Shane se neće vraćati ovamo tako skoro. Zašto ga ne bismo kaznili? Hoćemo. Svi će biti kažnjeni, ali za sad mnogo je korisniji kao podsjetnik što se dogodi kad me netko izazove, makar se on zvao Shane. Pa, to nije bila potpuna katastrofa. Bili ste izvrsni, svi. Black je u krivu. Ništa nije važnije od naših slagova. Ako ovo želimo dobro izvesti i zaustaviti Blacka, trebamo ih više, mnogo više. Treba će i trenirati. Još je mnogo poteza koje naši slagovi mogu naučiti. I ne zaboravi opremu. Znam kako ne misliš da je to važno, Eli, ali taj dio prepusti meni. Black neće biti u prednosti. Hvala, Kord. Imaš dogovor. Nemojmo zaboraviti kako moramo raditi zajedno na postizanju još važnijeg zadatka. Kojeg? Pospremanje frontove sobe, naravno. Tko je uz mene? Ha? Ej! Oba dajte! Netko mora biti uz mene. Ovaj se krevet neće sam složiti.